दोस्तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपलोक देखुवाब ओलाइছোঁ सरियह हिमाजी और मैं गई आছোঁ चाওক এতিয়া আমি সৰিয়হ বাৰীলৈ যাওঁ বলক। হে दोस्तो এইয়া লধিয়াকে দেখিছে নাই তাত আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। और एखन चाওক एखन माने बिल है जेतिया बारिषा सीजन बानपानी आहिले एखन पूरा बुई जाए ने कि कहि मात है एखन किमान लके बुई जाए एखन एडिंगी एककाल एबुकु मान बुई जाए ए बारिखन देखছে ना सरियह बारी ता हे बारिखन नो अकमान पानी हो जाए और एखन आमार एककाल নহলো एडिंगी मान हो जाए एककालतके बेसिए है। एया चाওক सरियह बारी आमी लाहेके पालोहि। हे दोस्तो फाइनली आमी पाई गलो चाওক फेंसिंग भितरत আছে र'दটো আজি বেছিকৈ মাৰিছে চাওক এয়া সৰিয়হ আৰু ইফালেও আছে আৰু ইয়াত আৰু ইয়াত মাটিমাহ তুলি আছে মানুহে ইহঁতৰ মাটিমাহ তুলি আছে তহঁতৰ নি ইহঁতৰ মাটিমাহ তুলি আছে এয়া হে दोस्तो এয়া আমি ইফালে আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ইফালে আহিলোঁ সৰিয়হ বাৰী কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। আৰু এ চাওক খুব সুন্দৰভাৱে হালধীয়া হয় জিলিকি আছে আৰু ইফালে আছে কেমেৰাত অকণ দূৰ দূৰ আহিছে কিন্তু ইমান দূৰ নহয় অকণমান ওচৰ হয় সৰিয়হ তাত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব।